uyesabatha imini yesabatha mayibe yinhle ngokangcwele isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha isihlabelelo senkumbuzo izizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu Siyabonga ithuba futhi ukulazilona manje lokusipinde izohlambulula imindeni yethu ngantona benkosi sekuzivela ithuba-ke manje futhi njengasekuseni lokuthi labo abamndeni yabo ibathumile batshele ngekhala lemphefumulo babaphakame batshele isithendile ngekhala lemphefumulo noma onkulunkulu bonke izinto zabo zaseswini awathentela kuzohlala emphefumulo umuntu uhlala weneselo ngosulu mpogo ebesezisho uqamba impizo ungubani wabani qamba impizo umuntu ashaye ngempishana nanto umngakade ngoba masesenje njalo mhlawumbe shesithathu mhlawumbe sikhulume sathi abanye ngani ngoba sibaningi esithunyiwe isikhathi asikho kodwa masikhuluma njalo ngempishana uNkulunkulu aqambe sibuselekene sesibaningi esikhulile sihlambulule imindeni yethu bantwana benkosi ngoba umqoba lesihlambulule abantwana benkosi ngoba sathi sithandazela umuntu khona la wakhonisa la sathi ngani ngenxa abahlonayo ulisukile ngesabatha mhlambulule abangishilo esogwe sisesavala isogwe manje ayizange isume inhlambulule khalisalwazi ngakho umqoba benkosi masifana amashaye ngempishana sasikhona bakhona basovalo yotofuna ukukhuluma nabo benkosi eshaye ngempishana ngendaweni ngempishana lokho edlala masenze njalo inkosi yosibusisa amen bazobane lapho esizweni babebane ngale kodadewethu nabomama nakhosazana nekhona ngiyakhetha nyazi wezulu amen hawo batwana baNkulunkulu mshumayeli siyala njengoba sekushiwo nami senginikeze isibindi sengithi angisale sengiphakama ngiphakamela ukukhuluma ukuthi ngoba ngifike lapha nje ngo-11 izolo yini ebengiyixosha kangaka ngisuka-ke entapeni zakwaNongoma etempeli yengulo yikhulani phansi kwenkosi yasematheni okuyindlu-ke yenkosi iNgonyama uMpande batwana bakaNkulunkulu ngihamba-ke nomntwana ngane umntwana engayithathayo kuleya minyaka eminingi kodwa-ke nganosizi ngoba umuntu owakhishwa ezulwini wakhishwa inkosi yamakhosi inkosi ila ngangingazi-ke nami mina-ke ngangiqhamuka laphayana umshumayeli besho khona ukuthi ngangikade phambilini ngizinezinsika kodwa yaphela nje insika yaphela ngalo usuku lwesabatha ngase ngihlakazele sengihlala phansi ngathi uma sengifundela ubuthishela ngase ngibuke inkonzo engqondo ukuthi yiphi ngayazo zonke iy'nkonzo angangayibona wathi ushembe ukuthi ushembe unyazi wezulu ukuthi uzangapha wathi uma ngifike entabeni zakithi inyanga yezulu kwakwasondukile njalo ngaphuma-ke ngamshiya umama ngiyaphuthuma batwana bakaNkulunkulu ngizokwenzani la ngibonga nangu ngicela usasengibonga nje mshumayeli ngibonge nangu umfundisi uManqele uManqele ungazi kahle wathi izinto sezibhidanisole esikoleni
engasiphethe wafika nani mfundisi mangale asengaba njena nje Nkosi yami mhlawumbe singathi ngamkhumbula izinto zakhe zinelakha kubuyele ekhaya kithi ngoba siyamdinga wayefika qathatha angene endabeni lebantwana baNkulunkulu ukhona indodana yami la engayizala yaba nokuqala uye lo mntwana engihamba naye iyafika ke lapha ngesabatha iyafika nikela ithi mayisileleke ithi mina ke ngiyaqala ukufika lapha abantwana baNkulunkulu seke wafika yona lokho sikafika nomkhokheli sewafika uNkosazi wami sebeke bafika wafika ngekhaya kodwa ke mina bengazange ngizithole ithuba kodwa ke kusho siqondana kahle uma kufika inkulumo ethi uthe uyathandaza ngo4 ekuseni bantwana bakaNkulunkulu zasefika izalukazi ezizala yena lo mntwana engize ngaye lo mkhokheli zathi ke hamba umtshele ukuthi lapha bethu uzoya khona ubethu uya 14 emzini wakwaDlala umfundisi uDlala kwenzela umkhokheli namhlanje uDlala uMazungu wakwaDlala wathi ke angayi lapho zithi izelazi ukuthi zifikane naye kuphi na zifikane naye lapha kulomzi bantwana bakaNkulunkulu amen nangempela abantwana bakaNkulunkulu benjalo wayesekhuluma ngokuthi esesikhumbuzweni ngathi mina njengoba ngisasalelwe lezi insuku ezinhlanu nje ngisemsebenzi zokwenza njani akafike athathe imoto nihambe bese kuhlala uzolinda isikhumbuzo samhla ka26 watholakala ukuthi ayikhona kanti uphithwe igama elithi usesikhumbuzo bantwana bakaNkulunkulu sitholisile kusukela ngo5 sasafika lapho level ngoba kuthiwa azongenisa lapha e14 lezakwazi zona hey bantwana bakaNkulunkulu ngiyabonga nami ukugoba la ngibonile lempi le base ngilungiselela ukuzala ngayibona idlala kodwa manje ashe ukuthi kanjani ngiyazwa ukushumayela ukuthi hayi zonke izinto zokusemphela ndawo lapho namhlanje ngiyabonga ukufika la ngicela ukuma lapho bengizokhuluma kube kuningi kodwa nje ngiyabonga uNkulunkulu ngoba uvumele ngase ngafika la ngabe ukuhamba ingane ngoba ngicabanga ukuthi yonke into yehla ngobani ngobaba ekhaya isibuso kufanele sehle ngayo kufanele kufike mina bese izinto nginethemba lokuthi sihamba lapha kusasa sibuyele emazweni akithi siyohamba nawo lephole ngihamba nawo mhlambe sengiyobuya sengihamba nengquzimane ngomla amen ngaphansi kwenkosi umsengaphansi ngelinye ilanga ngilele lapha ekhaya umphefumulo ngizoya ekhaya kwasekufika abantu abaningi komunye umuzi wakithi bekhuluma emsamo bethi mangabe usukuya lapha ekhaya umphefumulo uzosilanda la thina sathwetshula yonke leminyaka ukubona umuzi wakini ufa thina sathwetshula uma sengifikile ekhaya saphinde sabuye lesibonakaliso ngibona abanye omamncane nabo abethi siyabonga wena ukuthi uyasebenza ekhaya umphefumulo thina sasithwetshuliwe yonke leminyaka abasifundi basenze ibhoki ukuthi abantu babenza uyibhoki bona bengade imfuyo ukuthi ayingantshontshwa ingane zaphuphuma zona zithi yizona ezizandisa imfuyo ngelinye ilanga ngangena ukuthi manje ngiyageza nje lapha ezindlini zokusithela ngikamele ngaphandle uma sengisekhaya lapho kufuye amafayela avuleke khona ukuthi imizila kaNkulunkulu yenze kahle noma ngenze kahle yini bese sekuyavezwa ukuthi hayi njengoba ukama imizila kaNkulunkulu lapha ukamela ngaphandle nolwanele lakho lodwa ngabe uyazi ukuthi lungcolisile umuzi kaNkulunkulu asengeza amamakhe 100 amamakama ekhishwa asengithola 48 wathiwa okumele uqaphele imizila kaNkulunkulu kumele ukuthi yonke into oyikhulumayo kumele ukuthi uyiqaphele ngoba iyabhalwa khumbula nje ngelinye ilanga ngibona inkosi yamakhosi uNyazulu ingena zonke izindlu lapha ekhaya umphefumulo yazi yawongena esimayweni mina ngilandela ngemuva ngithandaza ukuthi inkosi yamakhosi athi ingafika alezindlu lapha ekhaya umphefumulo ziklini ngelinye ilanga khumbula ngilele sasengisekelana ngoba omncane wami wakadidi wasashona uthi ngiyambuza mina ngithi omncane mangabe sonikela ngesimayo ekhaya umphefumulo yadla yini uthi hayi ndodana siyadla kakhulu kodwa ngicela ndodana ukuthi ungiphathela nokwetapeya ngafika ekhaya umphefumulo nomndeni wakadidi ngafika nomndeni wami olimagogo wami uzalwa kaMtolo safika kaMtolo sanikela-ke kunowo omncane wami nje waMtolo esengabona emehlweni wesehamba zonke ibhedlela amehlo wakhe asevalekile kodwa ngokufika ekhaya umphefumulo sanikela avuleka amehlo wakhe uma seyivulekile amehlo wakhe usebona ithulu
ukuthi hayibo engaba nathume lapha kanti la nkosikazi wakhe ngelinye ubona umzala wami wamntwana wesebenza imali nje lapha umobheka yasindebe kwenye imali lapha weseyidiliziwe emsebenzini ngenxa yesindo futhi umkhulu womzimba weseyidiliziwe emsebenzini kodwa unikela nje lembuzi kumele sihlanganisa nje sabamntolo sathi masibuye ekhaya lomphefumulo wafonela emsebenzini lapha kodwa asenze iphuthu wasixoshe wena wena bamkhumbule bonke inkosi Amen. Angenyanga ngikhumbula nje umkhulu wami ekhaya esithina ngicadithi njengoba silwe nje asingezwa uyena ukuthi wabulala ukhokho wethu baba wakhe uthi njengoba onezangoma nje ezingapheli yena ayibonge inkosi inkosi kusekuseni Niyasikiliza neno Yesu, amen. Bali ngene nkosini. Mina nginatheza bafakuse inkambo ekhaya eSwatini, eSwatini salawo. Lapha ngitenza wale enkulu manadala ingwele. Bose unasisi lapha lo sebenzele ekhaya. Unasisi lapha lo sebenzele ekhaya. Bose mase ekhaya ngokusho kufika njalo iphupho su abone indodza abone athi bona ikhehla egqoke isinyama sona sikhathi ukuthi nakathi yasonzela kilo suke inyamalale uthinte ke egcineni nowasola aphupha waphupha ayibona lo madala wathi ngathi yasonzela kuye kwadumaduma washaya umbane wamshaya umlahla phasi nomlahla phasi umbane nakathi yaphaphama ushaya ihloko ematinyo atayawoshoka suka lapho kwaze kwaphela amaviki amabili wasuka waya esibhedlela bamcheka bangathola lutho bacheka bangathola lutho izikhasi asekuyekhaya ebhefumulo simnika sisomncane lomunye labalamana naye awukha bethe ekhaya lebhefumulo emva kweviki ephelile nabafika lapha bafika balala lapha ebusuku umthinza la nazi ukuthi uyaguquka uwena umkali wendlela uthi uyala uyasukuma nakasukuma unyanzela ngemuva namanje ngemuva afika ethembelini afika abhuke phakathi azibuka la anakeza abhuka ngokusanyamalala bezokukhamba babewethu so wadlulayo emhlabeni ukhamba hamba nenakethu lomunye naye washona ngokulawa uyafika uye maphambi kwayo uthi uhamba nabani uthi ngihamba nasisi uthi hamba umlanza asuke nesisi lapha hamba umlanza sisi lapha ababe balele khona abuye naye abuye abhuke phansi la athi uphuma kwakho athi naye usegoli athi uthi sakho mzala athi naye usegoli athi mntanami thina asikhona khona uthi nakambuka ubona unesigodi ezinjela emlonyeni samaya nala sinetipikili uthi thina mntanami asisekho ekhaya kazahamba sathunjwa kunebantu abafa bafela ekhaya sebathatha ekhaya balentalawo thina asikhona khona siyahlupheka mntanami asidle lutho sidle amashika kuphela cha agcine khona lapho-ke bezwanyamalala umbone ngamehlo awusizi umbone ngamehlo uthi ngibone ngamehlo akusole iphupho samangala impela nabavukayo ekuseni baya kumshumayeli majiya nakafika umshumayeli uthi cha labakini laba bathetshulwa ninyengo fansi niyende funa nami laze timbuti ezisithupha le mbuti lena esithupha lena yinye imbuti yokubalanza laba bathetshulwa bese lethi-ke lesisihlanu timbuti nokulandlana kwato ushembe uthi afika bageze bese yababhabhatiswa faka ezulwini mayibona inkosi sithe lapha njena sithe nato nomnikelo yona njengoba ayalele umshumayeli majiya Ngosi kuseni kuphila. Yekhetha ngezizwe. Uthembo wakhe lo owankosi osawubuyela ubuka. Isibongo ehambe sibiza phansi bisawungusa ngicela uthi ungusa besithele baba isenza senza uthi athatha ingosi kamkhulu wakhe umkhulu wakhe ngezanga lutho. Ecambi bona ngena sekumthatha ogathashone. Udabwethu dadewethu
omdala ugama wagogo uphele ubusuku ngicela nje ekhaya kwamina ngiguqela lapho ngwashembe ngicela njengoba ngingayiguqela uzifike ngayisonke nje ayicace ngicela bekhulume abanikazi abasethulele ekhaya uthi uyaphupha ubusuku uthi phupha ubona ihashi emkhathini ihashi emkhathini ngathi idonsa inqola inqola ngokosazana manje lenqola ngathi ngithi idonsa amakhona kuphuthuzela khona umshumela ngithi uvakazi umshumela uvakazi nefika ekuzwela ethi ubhebhala kuzomina athi konke engethe wona ngathi ngangikho bathi aphuthuma ngiyangeke ukuthi oshalela kungamakhola nangenkosazana izaphezulu ihashi bathi afike endlini khona izimbi khona abantu abakhona afike endlini sabuzana ukuthi uzongena kanjani endlini ongcolile lakini ngisibonakise ngicela wale ndaba ivela uhamba lekhaya ngicela kuvela ukuthi kona kuvele sezela ngizoba izinto zibophekile inkosi ikusengizwile Amen. Ngiyakhetha inkosi enkulu yakwabalaletha. Lokhu lemali angilihle waqulu. Ngizaleletha ngifika lapha ngifike ngisebenze. Ubani? Ngilangelihle waqulu ngisuka eShowe inkosi yeNkungose. Amen. Nakhanga ngifike ngisebenze. Ngelilanga mangifika ngumthandazo wasekuseni. Mangumthandazo wasekuseni siyathandaza umthandazo wasekuseni. Semasiqeda isandelo sebandla lesi sokugcina ngathi mangiphakamisa amehlo ngibuka ngapha ngabona umshwayeli uMajesu seguqile lapha kodwa mangithi ngiyabuka ade ngekho mangithi ngiyaphakamisa ngibusisa kahle ngibuka nalapha imoto yakhe ayikho hawu kanti uphi umshwayeli ngoba phela ade ngimbona lana hayi mase kuyisikhathi sokuthi sesiyaphuma sesilapha la sewabumsebenzi sengimbona useqhamuka ngapha usethi hayi abese ngapha khona engibafunayo nambani ngase ukuthi ngenye kwasekuhamba insuku amasonto amathathu aphela kwathi ngisengilele ngabona ngilapha na ekhala emphefumulo ngeyandla emhlophe mangikhona ngihlele edeskini leli deski nezinto engama-sim card ziyahlukaniswa lezi zinto lezi ngiphethumese ngiyayihlukanisa mangiyihlukanisa lezi zinto ngiyayihlukanisa kuqhamuka abantu beza bangamaqoqo mabeza kimi labantu ngifike ngithi mina ya yini bethi kimina hayi thina sisathanisi ngithi mina pho hayi bethule hayi bengene ngaphakathi kuza abanye mabengena ngaphakathi mangiphenduka leyandlu leyana ngiyayibuka isikezi kodwa lesi sikezi angisiboni ukuthi siyisimo kanjani bayampintshelana kulamagumbi lawa ingamagumbi lezi kodwa manje mabengena laba bantu bangena bahleka nyova mase beyampintshelana kuze kusale isikhala la ngaphambili kuze bezongena nabantu mabengena laba abanye bangena beyeza kumina befike nabo bayichaza beyisho igama lami ngathi sengikhohliwe igama lami bathi Royal Bani kodwa manje esatanisi ngathi mangibuza naye ukuthi kusho ukuthini lokho bathe babesafuna ukuchaza ngavele ngaphaphama lokho angazi kusho ukuthini kodwa kusizwe Amen bangcwele. Bemlangeni makhanyile ngiqalele kwalendaba. Ekhalam Angisiza makhanyile utext angilingana. inkosi esisakithi yakwaShozi. Ngithunyiwe lapha ngokhokho basemzini. Ukhokho ubhovungane londaba. Uthi wabulala abafazi bakhe abathathu nezingane ezine wazifaka emhosheni.
Umfazi wakhe oyedwa wamsasazelisa ngezinja kathathu wafa. Ababili wabathungela ngomlilo kanye nezinja abulala ngazo omunye umfazi wokuqala. Izingane nazo wazithungela ngomlilo ngoba wayenesithwalo lokhokho. Ngimcelela intethelelo kuShembe. uShembe awukhumbule umndeni wakhe asuse isithwalo kona wonke umndeni nabantwana bakhe. Amen. Amen. uBhambatha Zulu wakwaNondaba uthi wabulala abantu abawu-12 nezingane ezintathu ngomlilo ngobuthakathi wabafaka emhosheni. Ucela intethelelo kuShembe nasezweni. uSkhosiphi Nondaba wabulala abantu abawu-12 nezingane ezine ngomlilo wazifaka emhosheni. Ucela intethelelo kuShembe nasezweni. uMabhambatha Zulu Nondaba wabulala uMkaSkhosiphi ngomlilo nezingane ezine zaSkhosiphi. Wabulala nenja ayesasazelisa ngayo izingane zaSkhosiphi zafa. Ucela intethelelo kuShembe. Inkosi ukhumbule umndeni wakwaNondaba. Amen. uYakatha Nondaba umkhulu wasemzini uthi wayengazi ngobuNazaretha. Ucela intethelelo kuShembe. Inkosi imkhumbule kanye nemindeni yonke yakwaNondaba. Amen. 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 Abangcwele nokhulumayo noMusa Amsoni Mthandeni Nkosi uqwaba. Ngesonto edlule besila singamasomo sizotela intethelelo esasizwile ukuthi kufanele sizoyenza. Sifikile-ke sayenza. Sithe uma sesiyenzile babengabantu bezolala wonke amasomo angabe salala ahamba. Ngabe sengisala ngedwa. Ngabe sengiyasebenza ngangikhambe ngibamba yonke indawo wonke umsebenzi. Ngabe sengiyahamba ngesonto ntambama. Kuthe ngisendlini lapho engihlala khona kube sengibona ngizwa ngathi bengiyele kodwa belade ngiyele ngibe sengifikelwa ubuthongo ngolesibili. Ngabe sengifikelwa iphupho ngizwa abantu behlabelela kodwa igama lahlatshelelwa umkhulu lempi. Bese ngithi mina hayi bo ingephi lapho kuhlatshelelwa khona kangaka. Baphi abantu ngoba bahlabelela kude. Hayi ngithule ngithi ngiyabeza futhi sebethi bayakhala abakaNxaba. Ngithi hayi ibona impela abantu bakithi lapha. Hayi kuthe kusenjalo kwabe sekuqhamuka umkhulu engingamazi. Wathi ngiyasabonga mntanami usizile kakhulu. Wasiyela lapha ekhaya lemphefumulo. Ufike ngesikhathi ungena lapha emanzini sibese sigezeka. Kodwa-ke sesicela uphinde futhi uye khona lapha ekhaya lomphefumulo okugcina. Ngiyacela-ke ukuthi abasekhaya ngicela ukuthi bengitshela ukuthi ngizophinda okugcina ukuthini angazi. Ngoba vele kusafuneke siphinde sibuye sizoletha enye inhlawulo. Noma beletha sibuye sizokwenza leyo nhlawulo angazi. Nkosi busisi. Ngiyacela bakukhuluma ukugcina. Wakwethulana ekhaya lemphefumulo ngenzeke imanga lalo Sabatha. Mina-ke ngazi ngathini ngumuntu obuye benenkanyana. Bekuthiwa asikhiphe izinyo ngafaka izinyo ngo-2010 ngingafuni ukulikhipha. Ngithe uma ngifika la esangweni leSabatha kwathiwa abamsomi namhlanje-ke nawe siphindisele emuva tshela ukhipha izinyo. Hayi ngathi kanjani
ngathi ngifonele uMamsomlenti abazwe hayi angimtholi ngamtshela ngazabenzela WhatsApp wathi kuthiwa ngikhiphe izinto wathi andihamba ukhipha ama-12 khiphe hayi ngizokusendela imali eyisende imali uma ngifika lapha kudokotela uthi u-250 ngithi ngisafika kudokotela ethi hayi woza wena la ngikhiphe wena kuqala engikhiphe leli zinyo mangithi ngikhiphe imali ethi hayi usukhe ukhende hayi kusise ovini Amen. ngiyabingelela inkosi esephakameni olibingelela njengamanje ushalenjiwe wakandaba endaweni yasokhukho olundi njengoba ngilapha ngithunyiwe kufike abantu abadala basekhaya uma wami bafike baletha imbuzi emhlophe basebethile imbuzi emhlophe mntana ngisicela usize uqoqa umndeni wonke uhambe nawo uye ekhaya lomphefumulo ngidideke ngoba bekuyindawo engayazi bese ngiyabuza kwabanye ukuthi ekhaya lomphefumulo kuphi bese beyangichazela bese ngiqoqa umndeni njengoba bebeshilo ngithi uma ngiqoqa umndeni wasekhaya uma wami kwanxele befike bamukele futhi omalume bengakunankinga kuyinto nje eyamukelekayo bechaza ukuthi masifika la sizofika nale mbuzi iyona mbuzi ezobathethelela amacala abo njengoba besizweni la abakhona ababoshiwe babe namacala kube abantu besifazane ababoshiwe kakhulu ngoba bakhombisa i-danger tape bathi abakwazi kwenza lutho ngendlela ababoshiwe ngawo kepha into ezobasiza ukuza ekhaya lomphefumulo sibe izolo sesifika bazalwane sathi masifika mina ngike ngine-bread ngaqaqa ngoba bengilukile ngaqaqa ngisema ngiqaqa ngathi ngiyangena amaphoyisa ade segate nangibize sengingaphatha athi sisi usuqaqile ngathi mina angiqaqisa ikhanda ngithi uma ngiqaqa ikhanda bese awuqaqisisile bazalwane ngithatha isikele ngagunda ngoba njengoba bengigunda ingoba bese ngiyinikela ukuthi umndeni wami uboshiwe kepha kuze uqaqeke kumele ngiqaqe lento esekhanda ngoba hhayi ukuthi ngoba ngiyisangoma kepha ingoba bengithanda nje ukuthi i-bread ngiyathanda kepha kuze kuzoze thandeka umndeni wami kumele ngenze sure ukuthi kumele ngiyinikele bazalwane ngibongile ukuthi ngifike kule ndawo kepha uma ngithi ngiyabuya le ndawo indawo engiyazi ngiyaqala ukuzala mina kepha uma ngibuka lapha phesheya ngathi indawo nje engijwayele ukuba khona kiyo ekulaleni kwami ngoba bese ngigundile ekhanda angange ngisenze enkonzweni kepha kube sekufika ubaba umqalo wendlela uma efika umqalo wendlela ufike wathinta ithende lingapha nje lipheke ngomfule lihlaza ngoba ubefaka izinto engazenze esoshe engazenza amaphoyisa wasenyakazisa wathi ubani engikhandele leli thende ngathi mina womalume abakhandile wathi iy'tini yithathephi ngathi mina hayi siyithathe khona la ngaphakathi waselilungisa yena nje walilungisa uthe uma elilungisa wangathi mina sengiphakathele ethempeleni uma ngiphakathele ethempeleni mangathi ngiyalalelisisa kahle izangazi kade zicula ihlabelelo lesithi ilizwi lenkosi selifikile phezu kwethu bazalwane kuningi kakhulu ngeke ngikwazi ukuchaza konke engithi mangilala bese unyazi ifike mangikhumbula kahle mina umuntu ongahlalahlala ekhaya umuntu ohlala eGoli isikhathi esiningi kepha ngokuthi mina ngumuntu engithi ngisondeza yona ngiyakudla ukudla kwesikhathi mangingekho ekhaya kepha-ke kufike ubaba uthi ngolunguke kabi lunguke nje ngehlelibi mangale ngiyibuze ngesabatha lokuqala ukuthi isabatha lesibili kufike ulanga lifike lingibuke futhi ngitshela umntwana ngihlala ngithi ngidla ukudla kwesabatha phela ekhaya ngiyasatshatha bese ngithatha isinqumo sokuthi usabatha manje ngiyakuyeka ungasabathi manje ngiyakuyeka funa ngithatha isinqumo sokuthi ngiyasabatha ngibona ukuthi ngitholele lithuba ngoba nasekuseni lelithuba lingishiyile kepha mase ngibona sebephambi kwami senginobuhlungu ukuthi ngisuke eGoli ngasuka ngenze ekhaya ngasuke ekhaya ngathi ngizoletha umndeni wami ngizobika kanjani iy'nkinga zawo ikhaya omama bazalwane mangasho liyikhaya eliqakekile
ngizoza la ngoba ngithatha isinqumo sokuthi angentabeni ngiyokhuleka ngiyocelela idala ukuthi ngicela ukuthi sembathe njengoba siza la. Babe bangikhombisa ukuze baba ukuthi bona ngobaleka ikhethe eqhamile umkhulezana uma wami. Wangikhombisa ukuthi yena ukuze kuthi umuzi bewe isimo soqathe esibulala umuzi. Kuningi kakhulu ngeke ngiqede osibusisa. Okugcina ngeke ngesibela. Ngakhetha uNyazi lezulu. Nompumela wamgobhozi entabeni zasemthandeni enkosini yaGumede. La ngihlala la Masiye enkosini yaMaqala. Ngicela ukubonga uNyazi lezulu. UNyazi lezulu usenzile into enhle. Bekuseqaleni la kaKhanyile la kaMgobhozi. Unazi isithethelele manazaretha. Unazi lezulu angazi ngisola imlomo ukubonga. Ukhuluma umntwana kaMaluko othi malume baba. Lo mntwana ugama lakhe uthe unanaye. Uthi mntwana malume ngicela ungisize. Ungiyele ekhaya emphefumulo. Ungalenzi iphutha. Manje besaba kumanje ushaya uvalo kade yini usekade ushaya ebhobo senze ngakwazi ukuthi kuzilana. Uthi ngisegahambe emhlabeni. Ngicela ungiyele ekhaya emphefumulo ngicela ukushuma majiya. Uthi ngicela ungibuzelekeni ukuthi njengoba mina ngangcwatshwa kwaZulu isibongo ngoba uma engashadile mina ngifuna ngabe kaMgobhozi manje umndeni wakaZulu uyangixosha kwezayo. Uthi ngeke ngihambe lana ngicela ungibuze ukushuma ukuthi ngenze njani ngoba ngahamba kabuhlungu ngathandana nentombazane ngithandana nayo kanti nesobalayo manje sobalayo intombazane isobalayo kanti khona ingane yayo afika amtshela ubaba wayo ukuthi uma wenza njani umfana vala umlomo wacupha intombazane wathola ilungu. Usesengahambe emhlabeni sisiyatolezela sikhula sinciphi yize ubuhlungu ongakaze ngikuze bekhuluma ekhala wathi ngicela ungisize uzosha kathathu ngile kushuma majiya. Uthi ngenze njani ukuthi ngithatheke lapha kwaZulu ngoba abantu bakaZulu bangixosha manje ngihleke kabuhlungu ngoba umalume usho ubaba wamxosha wathi hambani ngoba uma wenseshonile naye ngikwazi ukuthi nginoze philele ubaba bewu. Wayimile ngicela ubaba ngathi baba besingamthaziwe uyasho ukuthi ngacela ubaba wanganginaka. Uphinde umndeni wakaKhanyile eManazaretha iyangigulisa indlela kaKhanyile. Uthi udadewoma olala noma wami lo ngangize naye lana. Uthi ngicela ungisize mntakasisi ungisize ngafela emkipitweni ngangikipitile ngaze ngafela khona uma ngihamba emhlabeni umndeni wakaKhanyile uyangixosha. Uthi ngeke ngize lana ngoba mina ngafela emkipitweni ngisize umndeni ingane yami ngoba ingane yami inkinga ngokuthi ngithi nemali ithi umndeni wakaKhanyile uyangixosha. Umndeni wakaKhanyile uphele wonke bambala abasele ithi uyangixosha ixosha ukuthi nemali uthi uyitshele etshela uma ukuthi utshele ngani ukuthi uma abithe ikhona ukuthi ngoba bakaKhanyile ilabo bakaKhanyile basenkingeni uthi utshele ngani ukuthi ngizoqedela umsebenzi ngoba lento yenzayo omaluma ayisabathathi notice ngoba ithi yona inemali. Uthi utshele lo ngani ukhona ingane kaSiswami eyafele esibhedlela. Uthi wathi makahudlule ilando ngoba bangayingena lento engane yagqoka lapha esibhedlela. Uthi ngithele ngicela hambe ilando lena mangakwenzi ukuthi ngiqedele umsebenzi yibizele ngane ngikhambele nayo ngiza 14. Uphinde ukhuluma udadewoma ngiyafa mazinye ngiyafa yile ngiyisini ngithi maye ngeke ngihambe ngimtholampilo ngokukhipha lelizi ngithe ngithi sengigezile sengithi ngiyada wavela ukhuluma udadewoma wathi awukhozinye umntakasisi awukhona ukuthi thina sihlezi emazinyeni sonke umndeni wakaKhanyile sihlezi wena mntakasisi simile sibalela akukho imaleko edlulile ethubeni siyibone noma imoto eseyishawa utshele sibhalele phambili akukho lento edlulayo sisesigodini sosizi sonke sithembele kuwe sewungisize usize mntakasisi
ngishiswe umuthi ngangifuna ukukhipha izisu ngangasahluleka ukukhipha isisu nangomuthi awujuka ngale ungisize ngasuthi ungisize ungane wakhuluma naye emshawo womuntu waphinde wakhuluma ingane yakhe ithi ingane yakho uzandile sithi ngale ungisize sisingahamba ngifaka amabhluwe ngangasitoli isikele ngangifaka amabhluwe manje amabhluwe ayinkinga udluli ngale wezayo unyaza ndlalo amabhluwe ayangishisa wathi lezilelelamigola ngithi yamekhapha umndeni wakhe ayimubolobalumungoshiwe wathi lebelugolile angena umqayizi lala ngawugodo ntamama ngawuzumbo uthini ngale ngisiza undlela ezingane khona ukuthi akufana namathathu wathi amathathu asesokweni wathi ngawagqola akadluli umuntu ofaka amathathu asesokweni uthi isirozo ngani yitshela ukuthi aziyeka amathathu ziyeka amalele zenza ezinto uba awudlula izatele zenza amathi mina ikathi konini lalela uma wena lize ngawagqoka amabhluwe singalingane encane wakayifela ungayigqokisa amabhluwe ngoba awudluli ngale wenzayo ngizobacelela intethele bathi kuzusizo usicelela intethele ngingazi lezulu usisize ushemba aza size ngoba siyawubona umndeni wakakhanyanyakaza asazi ukuthi uNkulunkulu abogcina esikhumbulile osibuseni. Amen. Inkosi nathi wagcabashe endabeni zakamaphumulo kodwa-ke siphethwe inkosi uNgcobo ethempelini likaMshumayeli uNzuza ngokuguqa-ke ngila eVerelemo la ngiguqe khona uzobele emva kwakho ogcina. amen. Bantwana benkosi ngilapha ukuba ngizohlambulukela abantwana abafikile bengilapha ngesuku elidlule ngifikile nganikela umnikele ngunikelile wabantwana kuthe usuka lapho ngase ngibone sibonakaliso ngesonto isibonakaliso sifikile bafikile abantwana kimi abaqhamukile sengiqede ukunikele sengisekhaya mabefika labantwana bafika baningi bahle bagqokile baklini yonke into base befika bamaphambi kwami bangangabo labo baseduze kwami mabefika phambi kwami bafika bayathetha ukuthi omunye uzosihlambulukela nini bese ngithuka mina ukuthi ngizomhlambulula kanjani kube sengiyacabanga mhlawumbe kade ngiphuma kuphi Manazaretha kuthe kusuka lapho waseqhamuke omunye wasondela wangibuka etshekisa ikhanda wangibuka kodwa ngazi mina ngathi mina cha wasethi amazi uzenzile cabashe ngathi mina ngiyamazi esho udadewethu komdala lowo esinsamama bese ngivuma-ke mina ngithi yebo ngiyamazi ethi uyibonile ngane lapha asifani nazo ngithi mina hayi niyafana nabo ekhombisa ingane kadadewethu ngithi yokugcina eyesibili kwabakugcina iyinkosazana uyaphila lowo dadewethu-ke lo uganele siyena ethi-ke asifani nabo uthi ethi yabona asifana nabo lowo-ke uzenzile uyangizala kanti uzenzile uswahamba emhlabeni mina angazi kodwa-ke yiye ngaba nakho ukuthi kube khona ongekuzwayo mala nalokho ukuthi wayekhona ekade umuntu azwana naye wathola ingane shuthi yachitheka ngendlela yachitheka ngayo ngendlela siyaphuma manje uma sefika lezi ngane-ke sengikhuluma nazo zithi hayi ikulungile inkosi ikubusisa lo zonke ziyangibusisa kodwa manje angazi ngenzeni ithi shuthi ngamanye amazwi ngibona ukuthi utholile umnikelo lo ekade ngizowunikela ngiyacela ukuthi ukufakazela umshumayeli majiye ukuthi njengoba asinikeleni kubantwana laba abancane abangagqokile nami ngenze njalo nganikela njalo manje nganikela ngabase bayavela abantwana kumina ngoba benginenkinga enkulu ukuthi nginenkinga ukuthi umsebenzi into engingayazi mina umsebenzi nawusala kuphela usisi amen. Nkosazana Kamalami ngilindela wakanzimande qhamuke embali eMaritzburg la ngiphuma khona wekha amakhosi siphethe umasipala bangcwele ngithe mangibhabhadiswa kumhlangano isiphumulo waJulayi kuyisonto kuzosa kube usomluko ngilele kwafika isalikwazi mina sokhuluma emadlelweni sathi ngiyabonga nganya kwami kodwa amasonto amabili kwafika isibonakaliso futhi umawami wasifika ikhehla eliyimpunga lijabule kakhulu lasingaze ngasizakala sengitholile inkolo ngazidlalele ngingakhethi sekimdala kangaka kunoJulayi siphuma kuwona usuzo ku-Agasti inyanga esiphuma kuyona isiphane lendawo ngaba nesibonakaliso
Ngofika ubaba uNaZezulu efaka umjiba lomhlophe ethethe ubhoko eme phambi kwabantu besilisa bebaningi bebefolile bengasibalandelana bayagezwa befaka amabheshi bejabule begiya besibona bamakhosi sebegeziwe. Emva kwalokho ngibe nomusa ngilokhu ngicabanga ikhala umphefumulo ngazibona sengithenga isimanga ngoba vele angiqali ukuza phakathi kuleli khaya. Njengoba namhlanje kuyisabatha ngoLesine kuzosa kube Lesine Thangi ngilele kwafika abantwana bakhuluma kumina emadleleni bejabule bese sesajabula uyabe leya ndawo. Amen. Inkosi Mosisebenzile. Inkosi Mosisebenzile. Base baqala bakhuluma bathi amaqala asezothethwa kodwa kuzothatha isikhathi eside. Ebese bangilandisa ngabo wonke ubunzima engidlule kubona nawo wonke amaphupho iphupho engathi khona okuhle engamngeniswa kona basi bekuyibona bebenza ngamabomu. Ngisalele kanjalo bese kube isibonakaliso kungathi mina sengichazela umndeni wami lophilayo. Bese ngiyajabula bese ngiyabona ngempela sebengilindele ukuthi ngiyekhala umphefumulo njengoba ngiya kuleli sonto. Ebese ugogo wami usaphila athule isikhathi eside ungathi uyayicabanga lento. Ebese angikhweba athi ngizokunikeza 500 ngikulekelele ngomnikelo wembuzi. Ngiyacela uShembe awukhumbule umndeni wami ngaphansi komhlaba bonke asebavumile amaqala abo nabo sebesizakele ngokuzinikela kwami kule nkolo. Ngiyacela uyazi nami ngipha amandla nenhliziyo nesineke ukuze ngikwazi ukwenzela bonke abangithembile. Nkosi ngosize nkosazana. Ngiyakhetha uNyazezu. Igama lami nguMelokuhle, ngizala uSihle. Nginodaba olubuhlungu kakhulu ngoma wami. Khathi ngoLesibili, lento yenzeke ngoLesibili. Umama uhambe waya edolobheni wathi uyokhipha imali. Kunaba abafana ababili abemlandela abeyokhipha imali kanti angeke ayikho imali abazoyikhipha. Ahambe umama athi uyokhipha imali, lo bhuti amforce ukuthi makafake ikhadi lakhe. Alifake umama ikhadi afake nephini. Alokhe alibukile iphini lo bhuti ashintshe ikhadi la mama, athathe la mama afake elakhe. Umama ubethi uzokhipha imali ukuthi size la ekhaya lomphefumulo. Imali eyahamba ngoLesibili u-2,500. Into ebuhlungu ukuthi umskemile eCapitec. Ngicela uShembe makuthi lo muntu othathe ikhadi la mama nemali ya mama ambone nokuthi uyisima kanjani emhlabeni isibindi esingawuthatha imali yabantu. Imali esizoza ngayo la ekhaya lomphefumulo sibike. Ngicela ukuthi uShembe uNyazezu ambone. Cela mbophe uShembe. Baba, ngiyaxolisa ukukhipha. Cha ngicela mbophe uShembe. Nkosi kusise Ntombi. Uqhamuka olundi ezakhiweni. Phamisisi sisi. Ngibona isibonakaliso sasebuhleni. Ngibona abantu abagqoke le Nazareth efikayo eThuphi kuNyazi. Ngibona begqoke yona bebaningi bephethe imihlanga bese bafuna ukushisa laba abagqoke ukaliki. Bebebancane kakhulu abagqoke ukaliki bebengeke bekwazi ukulwa lento. Belangeke bekwazi ukulwa kanye nalabo begqoke uphiko uNyazi. Ngibona ebuhleni bebekhoma ngase-ranking zabafundisi befuna ubashisa ngomhlanga othile. Amen. Inkosi esebuhleni. Ukhulumayo ubusisi wakala ngolunde emadledlane inkosi esiyakhele umpungose.
Ngisacela ukuhlambulukela abomndeni wami bonke ngihamba nabo. Bengelokhu ngisaba sonke lesikhathi. Ngase ngizoba umshayeli ethi mama uthule ungasho lutho awukwazi ukuthi behlambuluke. Ngisibonakala ukuthi ngasibona likhona lekhaya ongazi ukuthi singena esangweni. Masingena esangweni kunomunye ubaba owangathi umlungu efakishile isikosho. Bese thi ntombazane yafuna ukubona yonke into yakini la ekhona inkumbuzi yonke into nje yakini ekhona lapho. Bese ngithi mina yebo ngiyafuna ngiyacela ukubona. Bese ngithi ngicela ngilandele bese singena esangweni. Masingena esangweni indawo enjengakhona ekhala umphefumulo sekisezansi. Mase kesezansi uyahamba uyangishiya lokho ngithi ngiyamfica akafikeki. Mangihamba ngiqala emaceleni kuney'ndlu kwakhiwe njengoba kwakhiwe la ekhaya. Ngihamba ngizofika ezansi uyayijiya ngazithisho nangasamarekani. Bese engamboni ukuthi uphelelaphi. Mangifika lapho ngiqale ngababona abantu abaningi. Kuqale iy'ngane ey'ncane, abantu abadala sebegugile sebekhulile baningi manje ngikazi uphila abaningi. Mangithi ngiyabheka la bahlele khona bahlele endaweni ewudala engazuthi la hlala khona iy'ngulube. Bese ngithi mina hawu sanibona. Bese bayavuma bese ngithi mina hawu naze nafana. Ningabe nizalo mama yodwa noma ngabe nabandawonye yini. Bese bethi na yebo sabandawonye. Ngithi ngiyaqalaza yonke indawo ngihamba ngathi ngishona-ke. Bonke bahlele endaweni kanjalo baningi. Bese ngithi mina hawu ngaze ngiyajabula ukuthi ngize ngimthole. Bese ngithi engazuthi ngikhiphe ifoni ngithi ngifuna ukubashutha. Bese ngigcina ngiyaphaphama-ke. Kwathi esinye ngisifonele ngikhona futhi la ekhala umphefumulo. Ngilele ngathi ngibona engazuthi ubaba ulapho ekhala umphefumulo emfuyeni. Engazuthi uyakha ukhanda ama-blocks uyabeka nesini yodaka. Kufanele abanye akanabo lapho phakathi komfuleni engazuthi ubaba unyazi bezulu engazuthi uyakha lapho unabanye abasifundela bangamantombazane. Bese thina ayithumela umuntu ethi nakazobiza mina engazuthi ngalapha phambi kwasekhala umphefumulo endlini. Ethi akazongibiza lapho ngize namakhosazana nesize sizobeka isitini nenhlabathi. Ngithi saqala kanjani ngithi nawo amanzi akazuthi maningi ngithi nawo mase sizobe sizobeka udaka sizolibeka kanjani ngoba kuzophindile ukuzona ukudala amanzi maningi. Manje ngithi ngiyawatshela amakhosazana afike aqaleke nawo. Ngithi ngiyawatshela bese yangize bese ngiyabuyela emfuleni ngifike ngithi ngiyafika ngiyotshela ubaba ngifike ubaba engasekho lapho ngifike amantombazane ade nawo sisabashayela ngaqala lokhu namakhono ashuthi. Ngithi ngiyobatshela ngifike ngibuze ubaba bese bethi hayi ubaba nawe uhambile ngazuthule ezansi umile emadwaleni lapho khona umjimba oblue umile nje lapho uyibhekele umhlaba ngasengiyaphapha bakhonza abahle basezulwini bantwana bami enzuzi ngomhlaba. Le nkundla efuyele ethoshembe emhlabeni iyasinda ngoba inkundla ikhona emhlabeni kodwa alikho icala lathetheka kwabonakala ezweni ukuthi lithethe icala. Khona nenkundla ebizwa kuthiwa i-TRC eyavulwayo kwathiwa kuzohlambululelana kodwa ngibona umuntu omnyama esagqilazekile. Phela into ekhona baqophana kakhulu abantu abamnyama bayachaphana ngenhlamba bayahlebana ukuhlupheka kusabhokile. Lezi zizwe owakufanele ihlambuluke amabhuna awahlambuluke asho nokuthi ukuthi awayisoli ngokucindezela umuntu omnyama ngoba athi wona uNkulunkulu wabo ngiyacabanga ukuthi incwadi kaDuteronoma 13:16 ithi lapho phela bathi uNkulunkulu wabo abamkhonzayo abafika nabo emthwele nembhoshongo kuleli lizwe lakithi uyena owababela ukuthi umuntu omnyama uyoba isigqila sabo uyomthuma. Bathi ngakho bona bakhonza uNkulunkulu oyisemkhulu babo owabaphathile. Thina ezweni lethu simemeza ithi uNkulunkulu ongaziwa nawo okhokho bethu. Kuyisono kuyicala uNkulunkulu. Awubhekele leyo ncwadi. Bona ngithi uDuteronoma 13:6 ithi lapho phela. Ayisekho sizofunda ukufundela umntwana. Funda ba. Izile Zulu emhlabeni
fundele kwakithi uma umfowenu noma indodana yanyoko noma indodana kanyoko uma umfowenu indodana yanyoko noma indodana yakho noma indodana yakho noma indodakazi yakho noma indodakazi yakho noma umkakho osesifweni sakho noma umkakho osesifweni sakho noma umhlobo wakho othanda kakhulu noma isihlobo sakho nje esiyigugu esingapheli kuwe engiyengangasese ethi masihambe sikhonza ethi asambe siyokhonza umajiya lapha ey'godlweni zabo ongazaziyo ongazaziyo ngisho nawo okhokho benu ngisho thina zabantu abahaqileyo abantu labo basihaqileyo ezweni eduze nawe eduze nathi noma kude nawe noma nje kude nawe usuqala likwazwe uqala nikwezwe uzofika ekugcineni kwezwe noma kufika ekugcineni kwezwe ungumvumeli ungumlaleli ungamlaleli isihlobo sakho ungumdabukeli futhi ungamdabukeli ungumyeki futhi ungamyeki ungumthukisi futhi ungamfihli umbulala imbele ulale enhlizweni yakho wobulawa isandla sakho mqala kuba wena umkhipha enhlizweni yakho uthando lakho liphume ngesemva isandla sabantu bonke balandele wena ungamkhozi womgcobanga amatshe womgcoba ngamatshe enhlizweni yakho aphele uthando azafa aphele enhlizweni yakho ngokulingile ukuthumela uJehova uThixo wakho ngoba uyakukhipha endleleni ukhonza uNkulunkulu ngiyabonga usuka namhlanje umngane wakho ngotshela ukuthi usuke ekhaya emphefumulo owumuzi wendoda lowo mngane wakho umkhiphe enhlizweni yakho ukhonisa oThixo abangani bakho mkhiphe ngoba lo Thixo la ekhaya emphefumulo wabazali bakho bafuna yena nabo kade bekhuluma abantu nabo kade bekhuluma abantu bethi sithunyiwe sinyathele ekhaya emphefumulo unyazi lezulu labakhulula abazali bethu wena unokulalela imajiya ethi ungayi komajiya ngoba indawo yomajiya leya athi woza kowakho uthixo ukutshela ngokuthi uhambe uyothixo wakho ohlula uhlulu lapha agcine umuntu esekuhambisa iy'ndawo usuyokuhamba ukhongobele yini usuka likhomba zenkulu uyeka uNkulunkulu ela emhlabeni ela ezweni lasemaqadini ekubekela umpula ukuthi uzogezela abantu bakini abakuhluphayo labo baphiwe indlela ehlakaniphile siyacela uNkulunkulu wasekuhleni enze bezwe nathi sibendlale kahle iy'miso zakho uNkulunkulu azinikeza abantu abathunyiwe imindeni ekhaya emphefumulo mayibonge Nkosi uthi uNkulunkulu bantwana benkosi ngifisa uqala la khona isibongo esangigeza inhliziyo yami kunomfana kaNdebele ohlale la ofike engelutho awuma kuthiwa umuntu angelutho engelutho eyizeleze lo mfana samxosha la esihostel efika ney'nsizi zosebenza mawuthi akhuluma mfana nathi siqale ukuthi mfana sizomsiza ngani ngoba nathi siyihlupheka nesizwe singabantu abangenalutho lo mfana uhlutshwa imindeni iyakhuluma iyakhala lokuzwa kukhuluma lokhu ikhipha indaba ey'nkulu namacala amakhulu kanti sizokwenza njani uma simbuza lo mfana makuqeda ukukhuluma labantu bakubo wena uqhamuka bathi hawu uma wami nomfowethu naye uyakhala ukuthi uhamba noma uhambe entanto uma uhambe eqomele nomkwabo waphuphuma uhlele esiswini sanina nalo mkwabo uyabuya azohlupha yena lo mfana uyaphinde lo mfana sinala semncane noma lo mfana wathi kudulayo hawu wena ngoba uyasho ukuthi ikomalume bapho bakomuntu haya angihlali nabo ngoba bangifuni yinto nje ongayazi uhambe entanto uhlala nomkwabo siyabuza umsiza ngani nalamaphepha akhulumayo azomsiza ngani hey ushembe uNkulunkulu bantwana benkosi salome sibekezele nkosana simcondolanise lamaphepha ehluphe ekhuluma nebade ekhuluma lomntwana wakhanyile ekhomba amacala abo ekhomba sithi lamacala ayindunduma ngaka azothethwa abantu abantwana ngasebenzi akanamumva usesizwe komthetho ezikhaleni amayo kwaze kwasukuma ikhethe lathi mntana abantu bami ngicela ningisize lo mntwana engithathelena njokumemezela ukuthi inkosi icela ukuthi akuyobikwa lapha ehleni wathi uzokhipha abantu ngesonto bawusebenza ngicela lo mfana wami naye umfake la ekhuluma phezu kwalo mfana evuka la sikhuluma sathi silungile somtshela hamba wathi lapho uyothetha khona icala lakho liyabuya likhetha lithi abantu abami uNkulunkulu uselithethile icala lami kodwa umuntu owona indodana yami ngizalayo eyaba inkosi kanti izothatha idlozi
ibophele nenyoka ezifungo nomndeni wonke uyena oshisa impepho thatha izo zonke walibopha nenyoka ney'fungo zenyoka funga lelo khetha lathi nalikhulumile lathi ubaba lo kade ekhuluma mina ngowasendulo angazi mwathi isizulwane sika-21 kulabo baphilayo awucabange lokho ka-21 uthi siyamthethisa ukuthi wena uyahlupha wona kanje athi bonke labantwana ababathakatha baye yonke into ebhedayo ekhaya bazalwa yimina ngoba bathatha ufuzo wami imina engathatha lokhu kodwa namhlanje ngoba lo mfana usezwafika ekhaya emphefumulo angifuni ukuthi umndeni uboshwe ngami ngicela nimtshele umfana mamqeda ukhuluma umdala ekhaya sithi uzukubheda wena isikhotheni sesijikile nayo muzukubheda la wena nangithola le ngane abayimukeli bayixosha bayibiza ngohlanye nayo yonke uthi hhayi imile bengenzi bayikhulume noma yini abayithandayo imile bengenzi ukuthi bangahlangani bangezwani ngoba imile ngiza nomncolo nomkhuba kodwa namhlanje ngivuma izwi likaHlelo amen uthi ngicela umdedele ahamba awumemuzalo zabe zahlele uzalo ngabizwa nomfana athi hayi uzolibiza azobizela wathi umbatshele ukuthi ngifuna inkomo ukuthi ngifuna inkomo ukuthi uthetha amacala ukuthi abala ney'mbuzi wathi bazofike bamlalela sathi hey musukuganga la wena mntomntana wathi hayi bazofike bamlalela mina bengiyinkosi yokubi ekhaya njengoba bona benenhliziyo embi bebabi imina engizobenza ukubalalela akahamba aqale ekuthananeni lo zofika khuluma bamema bonke sathi nayi kulungile hambani mtethele umfana wamtethela samtshela umfana kathi umfana angazi wahamba hey ngeke ngabuka kahle uthe ngempela ngapha uqinisile ukuthi impilo yesentendeni yamadlozi ethu ukuthi ahlele esikhotheni ukuthi amadlozi ethu ahlele esiswini sengulube ahlele esihogweni aphendule leso sihogo sibe izulu labo lokho kuphendule kube izulu lonke ingane efayo izalakuyena neyumfundisi neyomvangeli nomshumayeli mengabe ukhokho wabo uhlele esihogweni uyakhona lapho esihogweni uyena oshaya amaphini wahamba lo mfana waphela amasonto amabili wabuye sekuya netraki ney'mbuzi ney'nkomo ehamba ney'ndedane zamadoda amahle amadoda athobile abheke phansi wathi uma efika wathi sabakandebele uma ngithi ngikhuluma nawo lo ubaba athi umfana ufike wakhuluma fike ngichazele emshumeni sesilethi iy'mbuzi ikhekela ngithi bafika ney'nkomo nayo abahle abantu yazi ngathi akukho yokade eshiwo lathela icala amen izolo ufikile wangitshela ukuthi sesiphethe inqama manje sesiyobonga uNkulunkulu idlozi lonke seliyobonga the aqale la ekhaya emphefumulo ngesonto bese bevuka beyobonga uNkulunkulu manje bahambisa inqama bayobonga lonke ithonga lijabule ngaphesheya kwethuka nabanamacala uNkulunkulu wadilizile amacala sekosabela bagwetshwe uNkulunkulu kuphela ungcono ukuthi idlozi igwetshwe uNkulunkulu ukuthi lidedele libomvaza ngoba lidedele libomvaza likhuphula bonke abantu egcekeni benze noma yini abona umuntu uma yisigebengu engaboshwa uhambe kulala abantu ehambenza yonke into la ngaphandle amen kodwa manje waboshwa ungene wesivili abesephutha umbesa aphuze yonke into agada abayiphuza abasekho abantu bazofa lo mthakathi wakithi kodedelwayo ngale kufeni uma engaqoqa lona ithi asimfuni umthakathi ekhaya vele sisho ngalo phela sineshithi impela baba nasi isithebe siyanabela babize bonke abamandlela ndawonye kodwa ungambizi wayithakala uthi ushembe unyazi phezulu iqiniso umthakathi wesatha nami ngiyamzama umthakathi moya nezithuma nje umthakathi ancineziseli futhi mningi imkhuba bayenzayo bashiya nezipho bafake nemithi yawo uyaqoba bachazele nto yakho kuningi imkhuba bayenzayo labantu abanjalo uyesabela into njalo uthi ushembele kunjalo umthakathi uyesabela uthi kodwa ushembe koze kube nini into endabangamanye abathakathi ngokubaba wakho lomnikeza isithebe fanele abizise athi nazi isithebe esinikeza abantwana emhlabeni umkhulu wakho afanele abizise ukhokho wena ukhokho uyathakatha usho sekunikele lapho uyosithatha bisifundisa umkhulu ukuthi umkhulu fanele abize ukhokho wakho kwakafuneki umthakathi uthi ushembe abantu abamozani la ekhaya emphefumulo ngizobalanda nabathakathi bemizi yakweni ngizobathula ubuthakathi ngoba ubuthakathi abazalwanga nabo babumbathiswe le ndoda ewulusifa babufihle emhlabeni le ndoda yacabana nomvelinqange umfundisi umtshadi uhleze exoxa ngale yacabana nomvelinqange yayisebenzela umvelinqange njengoba namanje kunjalo angithi namanje kunjalo uma jike usebenzela unyazo kajikela
angabesafuna ukumemeza isonto eseteleka ufuna ukuthi khona into ezokwenzeleka mangamemezanga isonto useyiqhenya nale ndoda leyo usiba yaqhenya yangafuna ukhipha ilanga nelanga inyanga nelanga yaxoshwa ezulwini yayisiqanganisa athi yabona sembe ukuthi mawushumeza abantu abayihlanu ukulunga nokushumeza abantu abayihlanu ububi baqala ububi ngesikhathi lendoda ixoshwa ezulwini emhlabeni baqala ububi babungekho ububi abantu basendulo ingakho uNkulunkulu wayethi lesi sizwe asiboni ngalutho lesi sipishelo lesi sizwe sipisholo esimule asingoni ngalutho wathi abangoni lutho kubhenqa amahebe isizwe sasithanda uNkulunkulu sasingamoni hayi ukuthi ezinye izizwe zazingekho zazikhona kodwa uNkulunkulu wayecaphuna leso efuna ukuyiveza ngazo labo bantu abangangoni bahamba kanje phambi kwabo naso-ke lesikuthi ushebele la madoda aqala ukona afunzwa ile ndoda yaqanganisela uNkulunkulu bayasho umfundisi umjadi bathi yona yaqhamuka etabanga hayi isivesi sikhona etabanga ingoba uNkulunkulu wayesenza ngaso hlangothini empisholo kodwa isivesi sikhona emhlabeni ushebe ufika vele konakala sekukhona uzokhalima kona ingake shizulu la nawe namhlanje uphithikile kade nibeza ukukhuluma bakhona ababulala ingane kade bebanga khona abashisa ingane khona benza ukuthi bafuna into ethelele manje kushere umbuzo wobuzwa-ke engubuza nomhlaba njengoba lezi ngane abakhuluma ngazo zingasebenzi ngenamali bawuthethelwa ubani ucala abalingiseke ondebele uNdebele mayesebechaza abantu bathene ubuzane wasuka nje wadumbe womunye womndeni obenganakile onodwa noguquka walunga thenga itrakhi uzayithi ngesikhathi esuka la uthi niyofika uthi uNdebele bayofika ngetrakhi zathi uyakula bafika ngalo impela itrakhi lapha lathenga omunye amalunga omndeni ukuthi bengomthethele mfana isikhathi sambili ukuthi namahlelo uNkulunkulu ngabe uthumela kulungile uyixoxile ngendaba namhlanje bahle uhamba nesizwe sakuba uNkulunkulu bambona nje wakhona wakhupha bapho mama bekho mama abekho parante be sebeyabonga umveli umsebenzi owenziwa unyazi lezulu kubo nabakini ke mgombozi namacala abalayo ngoba ngiyakhumbula beqala ukukhuluma bathi bakufuqa ngumendo bafuqa ngumsebenzi manje babemfuqa lezi bathi yini bacekela phansi abantu besesihogweni bacekela phansi abazi benza ngoba ke sebefuna unyazi abahlanganele manje babumbane abantu bakini mgombozi nabakithi nabakini amen bonke bafundisisi wena ohluphekileyo ngoba bayezwa ukuthi abezwa bezobe bephakathi emathunjini eyilwane eyiswini zengulube bezwa kahle umuntu ekunoshela bezwa kahle ungathi kwezwa amasosha eleko ko-Uganda ko-Nigeria kuphi ko-Russia ezwa ushembe ethi uzogeza abantu ekhaya kwamashu bafika amasosha athi ufika abafowabo abasala emngceleni le kuma-trenches le athi ushembe nje uzogeza abantu bephansi le ko-Russia ko-Rhodesia kuku nalaba bakithi abafela ekonqobo bafela ngabahawani bafela kuzo zonke iy'nkundla lezi ababezilwa kobephangana bayalizwa izwi lashembe sikakhuluma likhulumela ekhale emphefumulo uba lo muzi bayawufuna baswele ingane nesibindi mina nayo banesibindi mayibonga Nkosi shiya ukhonza umuntu muze ukhonza uMathiya umuntu akakhonzwa ngelibandla lithi angahlabelela kahle agide kahle ashumayele kahle ungamkhonza umuntu okhonzayo munye unyazi silikhonzela abazali bethu thina sizikhonza sona amakhola sizikhonza singamanxusa siyobanxusela noba silamanye siyanxusa ukuthi Nkosi noba bebala nje omgobhozi siyabacelela sinalutho Nkosi bona banalutho abanasibusiso Nkosi imikhuba babenza awunazo isibusiso sibeke kubo kodwa bafuna sibathethele amacala sicela wena ngoba umsakho uhlezi phakathi usho wena uthi asikubonge Nkosi iy'nsuku ey'ntathu sithi bongani uJehova Sawa
sicela yena onakho konke ngicela ukulitshontsha igama lakhe uMvelinqangi wethu wawuthunga amafa wayezokuthi amafa uMntompisholo ngoba uMntompisholo wayesongelelwane ekhonza ithixo engazokho ukuba elandela abanye abafana elandela namhlanje ikhayisa izingane nomezi ezingayazi nami nawe nomezi ezingayazi siye kuMvelinqangi owaqoqa ushembe namafa yabanikezo ngokubethi imfuyo nenkomo nenhlabathi isiliva negolide owaqoqa akhona ezulwini uma uza ngendlela ehlambulukile uzowatshela uzomnika ushembe khulu ababakini mayibonkosi amen ifuna uyazi lezulu inhliziyo yakhe phelele amen uthi-ke ushembe unyazi lezulu amandla mayesekhona ntombi yakambhobhozi uqongelele ngamashumi akho nje abenqwako lokhu waqongelele lamacala athi ukhuluma ngakho ushembe wophendula lona lelo shumi lakho alifake amanqina libe namanqina alifake uboya libe inkomo uzothetha amacala ngoba wazi inhliziyo yakho ushembe uma bengakakuniki labantu bakini bazokunika beyithathaphi ngoba baboshiwe labantu thatha-ke wena lokhu okutholile uma ngabe imali yegranti sebenzisa yona uyiqongelele ntombi phuma 100 rand uthi inkomo ubathethele amacala ushembe uzoyiphendula ayenze inkomo yoboya mayibonga inkosi kanti kuthiwani makuthi ushembe ukwenza kwenzeke unyazi lwezulu malithi sukuma soda kuyasukuma kodwa ushembe akezele lo njengoba sifunda incwadi ekuseni ufuna simbodi vele ezulwini ithine fanele sikhona ngoba siyazi ushembe unyazi ngathi silibiza lethu sithi unyazi lwezulu 100% sithi pho ngahluleka ukuthi aphendule 100 rand wakho ube yinkomo kodwa kuya ngenhliziyo yakho ukuthi awuzenzisi ungathi unemali impumba imali bese uthi ngoba ngekhala emphefumulo bese uyasenga uthi lo 2000 ufuna ukhipha imbuzi eziwu-4 500 uyabuka uNkulunkulu nabantu balimi bakothando abasikhuthalele kakhulu abanendawo kodwa uhleli no-10,000 azothenga i-TV imbali imize ngena-i-TV ka-5,000 manje ngisho imize ehlupekayo ama-TV ekala 5,000 aphezulu namaselula lawo othi uma ushayisa ukuthi pa abana yisukumela ayikhale yona banawo hamba okuchaza ukuthi abantu izinga liphezulu kodwa uma kuthiwa kuyothetha amacala umuntu ufuna imbuzi ezacile ka-500 rand lapho ekhale emphefumulo bayachazela abantu ukuthi akutuswa kakhulu ukuthi uza nemali akube ukuthi ngempela usufika obondweni wathi ngqi awusakwazi ukuthola inkomo nembuzi bese-ke uthatha lowo mnikelo uyayazi imbuzi angeni imali mhlawumbe 1,000 mhlawumbe 1.5 uthathe leyo mali ufake envelophini ubile kini uthi siyahamba sankulunkulu ekhale emphefumulo silethele umnikelo ngoba imbuzi asayitholanga kodwa ngokomthetho kufanele uma ungenayo esibayeni uhambe uyoyithenga kuwe nayo izolala ekhaya ishisela impepho bayibika ubikela abantu bakini bakuzwa bese esihogweni ukuthi usekhuluma ngathi imali akasakhulumi ngomfazi kafayo usekhuluma ngathi akasakhulumi ngaleli soka lakhe kusanda umshela umajiya hayi umajiya ukhulumisile ukuthi sekuyiqhamu manje uzosonda eNazaretha usho udadewethu cha kuzona iqhamu wena uphimbisiwe ukuthi ulahle untombi nje ilezi zalwazi zihamba namacala nakazona qala uyokhezwa uyokhezwa ukuthi uthetha amacalazo mayibonga inkosi akekho umuntu ongazi ukuthi hamba ukwazi kahle ukuze uyoba abantu umama lokhenye ubaba nje owenzani ngomali awumntana bazange ukuthi hawu uma kunetata sibuye emva awukhona lapha ngoba kuzokwenzeka lento kade ekhuluma ngayo ugcine sengcwatshwana unkosikazi ongazange athelwe ngenyongo angcwatshwela naye ekaleko buyela kubo ngokwenkolo lelizwe ngoba lamathonga indle ey'ncwabo zakamjaba ngeke ivume ukuthi ingane kamajizo ongcwatshela lapha ekhaya engathelwanga ngenyongo angenanga nje kule sibayeni uzongcolisa indle ey'ncwabo zakhona buyela kini uyoqedela uma ngabe hamba uzange ukhishwe kini angicela ukuphuthuma ngoba namazolo sesadlala ukufa ngeke basezwa abantu imbuzi yokuqala ushembe athi mayikhona senihlangene nomndeni imbuzi yokuthuma ushembe unyazi lwezulu siyakuthuma nkosi ngale nkomo ezulwini imbuzi bathi inkomo siyakuthuma sicela sibuthele sonke isizukulwane amakhosi ngondlunkulu nenzalo yawo nezizukulwane izindlu zakwethu kusukela emandulo
uze kubeka abayizo abakuthanga nabayizo ubabuthele ekhaya emphefumulo ubathula umthwalo enkosi ubalahlisa umnqono ubageze bahlambulula imibuzo yokuqala mayibonke inkosi eyesibili inkosi siphume esigcwini semndeni owahamba emhlabeni hayi bo ingane zenzani sanuba ngumsinde esontweni ukhuba uselele manje lapho kuba uvulelana uswidi lapho ngoba ngisingane umsinde eyesibili imbuzi inkosi siphume esigcwini sizalwa phakathi komndeni inkosi esingawazi wabola kanjani kusukela kuphi la kuqala khona ukuqhamuka komthambo wokulunga mhlawumbe semandulo inkosi yezulu nomhlaba siphume esigcwini sabantu inkosi ababethi bazinyanga balapha bayizangoma bagcine sebebulalana bagcine sebebavile bagcine bebhuqana wodwa bangikwama ukubulalana bayabathakathi beyiko konke bakhumule beyabaqina inkosi sicela nkosi ngale nkomo ubathule inkosi lezo thixo bese yabahlambulula inkosi yezulu nomhlaba amen inkosi siphuma phakathi komndeni lapho ingane ezayibulawa khona abanumzane bayibona ukuthi iy'nkomo zikamjadu ziyadlula ezakamajiya abeseyawela lapha kanena thunena wedlalisela umjado ushane kubalo umfana wena hamba ufuna ukubunga wengane ngizokwenzela intelezi mina khona uzoba nenkomo eningi ukudlula umjado amadoda ayey'gqaja ngenkomo katathwele athi kodwa ngifuna kube umbungu wengane egazi lawo iqala indoda igazi layo inkomo yokwazana njengoba ikhuluma baphumele izisu kunyikize zihaye zizalukwazi zihaye zamanga zithawula ilumbo leli ifuna obaba lenkantade leplani namakhehla layikhaya ukuthi umuntu wazalo sizomnikeza ibulala sidingi isihlambezo sifuna lo mbungu sifuna ngeke ngingathole umakhosikazi kamdadu ethi aninayo inkomo nina nabafokazana kubangwa nje hayi nokuthi inkomo azikho ukuthi lezi kamdadu zidlule zakithi ngeyodwa umhobhola abantu bebenomhobhola endulu esebathungile lusifa thunga abantu abalungile bathunga ngobubi ezweni ngoba ethulwa nomvenqana njengoba namanje omubi ulwa nonyazi khona sihamba naye mbathele ngiyifakile nami omubi ulisana nokulunga ushembekela ekhaya emphefumulo uthi asiyoqhuma lo mthambo waqashuka wokulunga sikhiphe lobubi la kwaqala khona empandeni sinqamule ukhondolo nento abathi unqamule umkhokha mayibonke inkosi hayi sikhiphe sokwenza inhlambuluko langanene susa umsini inhlambuluko yasowushembe la isuka khona umsuka wayo umnyombo wayo yasowushembe unyazi phezulu imbuzi yesithathu inkosi socela abantwana abaphuphuma bachithwa balahla bahushula abanye abafa ey'nkaleni zonina bebaleka kuliwa izimpi kufika amabutho ayesedle amafutha ey'mpisi esesangana afika abulala amabutho ayeqele ey'nganeni afika khwaze umakoti ababekhulele abafake ngalo mkhonto ekuthiwa inhlehla yawazi umkhonto ekuthiwa inhlehla onamadlela ufuke ungene esiswini sikamakoti kubuye namahlule engane afake emgodleni utshele iy'nyanga ukuthi lewo umakoti bangalapho enilwa nabo nibuye ney'ngane lezi ey'swini zabo sifuna imbungu yabo sokwenza intelezi zokuthi masola impi singabona thatha amahlule engane lawo ahlanganise yaqotha ahlanganise nombundlwana imbungu yezinja kuqothe kwenza intelezi kwakuyinkolo yabo befundiswa omunye le mbuzi lenkosi siyacela ukuthi abantwana nkosi ubalambe lapho bethunjwe khona ngalawo makhubalo nkosi ubapheshe ubadale kabusha ubenza abantu nkosi ngoba sebekhulile bayizalukwazi bamakhetha bafuna amalungelo ungathi ilungelo selifuna nale Nazareth abantu sebejikela uNkulunkulu bathi bafuna amalungelo uNkulunkulu hayi sifuna amalungelo ethu waphikiselana emadolobheni ushiwo uNkulunkulu elungisa umzwa wabo izulu lakho unyaziphelela lezulu njengoba libhidliza amadokodo njengoba lakho itezi funa ukuzongena amathongo ethu asegeziwe hayi lawo ezwasusa emakhaya ephethe ikhwama sithi wafaka ezulwini sowafaka namathikithi hayi nenkomo ngomisa abantu bakithi ezulwini bafike lapho kuhleni bawangcolisa amadokodo babona sekuney'ngane lapho babona sekunendawo ojika nje ukuthi uzoya kule ndawo kuthiwa isehlanzeni ujika ukuthi khona amadokodo ngangeke siqine lapho khona amadokodo ayesenabantu abavela ngaphambili uyahlola ngapha khona namadokodo ngikhuluma ingane thina esipatrola hawu seniyafika ingane bakhona amadokodo lapho bakuhlola uzwaya impilo ngekhathi inkosi uthi bona nkosazana saseyabafana kodwa sasibuka yahlola ngapha sekunabantu abazela kunentombi le ey'phuma ziyogibela ematekisini amatekisi eselapha nje ngaphakathi iy'ntombi ezinhle zamaNazaretha ezizalwe khona lapha
okwazi lokufundisa ziphume zemadrobheni ziphuma kuwona amadokotela ngathi kuphuma emafletini emzini kaNkulunkulu ngaphakathi wena ekhaya kini njengoba igceke udeda nendlela wakini ubuyele nangocingo ungathanda ngisho ubona sekunabantu bapictorial sekuyiwabo unyazi bezulu unqabile emafika igcekeni zithi zifuna ukuzowakha imizi ngoba umajini uzobe senetayitela lapha abese engafuna ukulalela izwi lenkosi kwathi uNkulunkulu nina nohulumeni asizakheleni namanje kuyakhiwa emzini engcwele sasa abafisa ukuya emzini engcwele abakhuphuke kuyosetshenzwa amen imbuzi yesithathu eyabantwana ukuthi uNkulunkulu asihlambele abantwana abaphuphuma bathutheka balahla bakhushula benziwa intelezi benziwa impungu benziwa imikumiso yembuzi nenkomo kade kushona manje nizwile ukuthi ngane kade benziwa imikumiso yembuzi asathi umnomzana njengoba heyi unesithunzi endaweni futhi uzokhetha bazana khetha abenduna kanti umuntu ugqize ngey'ngane zakubo lelo khetha lokuqala lenza leyo mkhuba bonke abalandela bawulandelela khondolo balandelela umkhuba wakhe lokhokho sekuyini sekuwufuzo lasekhaya igama eliwufuzo kalisuke lapho ufuze inkambiso yasekhaya nenyathelo yasekhaya ufuzeyo uzomenzela akhande lokufuna umthambo so imvula usamazwe abantu abasenza amsale sengisho kokugcina esine lawo bantwana uTushembe lawo bantwana bayakhona kodwa bathi bona benzelwanga isiko lokuqala lomuntu isiko lokuqala lomuntu lenziwe sisokhaleni kanini imbeleko abenzelwanga abagogeli bayazi baningi umsebenzi kwathiwa ukusebenzisa abantu omakoti bethu abakhulunywe lezingane inkolo yasendulo yayizingane babebelethiswa abantu amen kwavula abathwana bawabelethisa kodwa ijoka elinikeza abakhokheli eliyinkinga odadewethu labo sikhomene nabo asibatsheli iqiniso ababatsheli iqiniso besenathi hayi ngamnyalela ingane akazi ukuthi ingane umajiye wade asiyikhiphe ngoba ngizobani fanele sitshonjani umkhokheli abesinto zababelethisa enzele ingane enzele umuntu obulela ingane buthi uTushembe le ingane noma imzona kangako nina wakhe ngoba phela wayibulala wayinikeza ngane ngokuzala manje masekudlethwa amakhethe nayo nje kuphatha namarebheni yonke into bese kuthiwa sebelethisile la akumacala athwesa abakhokheli hayi bodadewethu uNkulunkulu nenzele kwabalula uzane ekhaya emphefumulo nizothetha nizovuma izono zenu namaqaleni ey'nganeni enayibulala ngoba ezinye naniyibulala nanizwayi namadlozi ayihleli egazini lenu mayibonkosi abavuma odadewethu afanike yokwenza babelethisi nithwesa abakhokheli amacala ngokwenkolo umuntu obelethisayo umlobokazi oganile kanjalo mfundisi maye zokwenzela futhi kusuku sokhaya uguga ngehla athi nina basekuthini uthi umuntu bathi izalukwazi kwakuyinyanga yakho umakoti lokuthi alethele isipho esihle njengoba kwakuthiwa umuntu umakoti kwaseku abakhukulile noma ishwa noma weqa amalumbo kwaphunyuka umntwana kuthiwa kabelethisi nansi impahla ngicelele ubaba omkhulu ngikhiphele ababelethisi balapha ekhaya amakhosikazi ayehlambulukile umuntu akapheli umphefumulo umuntu awupheli isalukwazi asipheli masiphele insuku zakho siphenduke sibe yithongo ngalelo thuba sisebenze umsebenzi walapha ekhaya esasihlambulukile isona eso bababelethisi cela nisinike bona uyafika umkhokheli ngosuku ngikhuluma ngento nami eyenzeka ekhaya umkhokheli lapho indlu wafika nje ekhaya sekulungiswe yonke into sekubiliwe yonke into wayilahlaka lewayiluleka wathi hayi ningayihlaba imbuzi bafike umkhokheli ngolesine bafike sebephethe sebemnikeza inyonga ngazi nanti isigubhu zabo sathi salele athithini umakhelane ngizalakazana into awutshela umakoti hayi mtshela ukuthi le kade sinayo mtshela lo muntu bemtshela into engekho le nkomo kade ibika kuthina angayibulala akalindi umkhokheli afike namakhosikazi ka-14 abese yethula ukuthi cha thina bakamajiya kandlela sithi umolokazana wethu wabaneshwa kwalahleka umntwana sithi sicela namhlanje nibambisane nezalukazana lapha ekhaya abelethise umakoti nansi inkomo yakhe abese ibamba umkhokheli bese ibusisa bese umkhokheli ngicela-ke nambe noyimuyisa nimlethele ukuthi nokuthi sebenjani ekhaya mayibonkosi iyabika masele manje udadewethu okulela ingane unomthetho ubaba uzobika thini lapha masele uzothi abelethe uzibani bani uShembe unomusa angithi odadewethu laba babelahlwa esethi intombi zentethelelo ngoba efuna ukuthi nabo bangene esikhundleni sokuba ngabantu mayibonge inkosi makuthiwa intombi entethelelo kuchaza ukuthi phela ungabusola ngoba uthethelele linda
mawusalindile khuqula nayo insini ushembe kunezile wonke usebenza ugeza imindeni kuze kugezeke nalabantu abakubhimbisa dadewethu mayibonga nenyanga singaloko sibheka ngapha sithi baba ingabe beziwa yithina bazange baze bayilimaze bona baningaziwe yithini ngenhlansuku nawe funa lezi gebengu zakini ezazihamba zimosha imizi yabantu eseyivukeza kuphakela kwena wona imizi yabantu bafune nabo banikelele kuthethwa icala nanku umfula ushembe ubekile nayo inkundla ushembe ubekile izobhala emva kwesikhathi masangalile zogcina sibuyele enyangeni omathini bahlale ngathi bathi ngisoqanga ngofezele ngakhulu imbuzi yesine yababelethisi ukuthi inkosi sicela babelethise bonke abantwana kusukela bakwasemandulo nasebeyamaqhegu nezalukwazi kodwa bahamba bengazange balibone ilanga sicela babelethise inkosi ngokusemthethweni bathola amalungelo okuba ngabantu mayibonga inkosi ingana umuntu wakuthola ngesikhathi wenzele imbeleko ingani umuntu noma esehamba khona imbuzi lethu uyakhishwa manje usebuyisele emndenini lethu yezandla hhayi lezandla lezi egijima kusuka usikhotheni ongaze enzele inyongo ongazathela inyongo usedeza ngomswane wabantu labangaphansi hayi besiyongcwaba kasimamane funa ukugezana azathelwe ngenyongo akuyona into ebamba igeza wonke into yomndeni bamukisa lo muntu bamukisele emndenini ngezandla lokuthi imbuzi yezandla bamukisele emndenini bamthathe emndenini ikhona ingane ethi mayizale izaliswe kwesilwane bantu yodala xaphansi ayimukela boma bakhokheli mambelethisa abantwana lapha ekhaya ngikhuluma ekhaya ayababelethisa umakoti nje mayisebanjwa ingane malidede lilala xa phansi noma iyabanjwa ngezandla iyabanjwa nathula abakhokheli kanti nabakhokheli wani mina ngifuna uzwa abakhokheli bona phela abakhokheli umakoti wethu ayibanjwa ngezandla besibekwa phansi ihlanzwe yenziwe yonke into nakhona masehambile umuntu iyafuneka imbuzi noma ngabe kuthiwa bewusikhotheni mlandeni nimenzele imbuzi ukuthi imbuzi ezandla sesimukelise emndenini kumele wangamukela wamukisele emndenini uzolahleka lo muntu ojoba umuntu loko nimenzele imicimbi hayi sibanibani sesamkhumbula simenzela imicimbi yasekhona amabhedeni kanti kusho umuntu ulima amasimu ngala koMozambique wathwetshuka ingani phela uthathwe womuntu ngoba akazange alethwe ngokusemthethweni imbuzi le isuke imukisa loko ushembe wayedalele loko mayibonga inkosi imbuzi yesihlanu inkosi yamakhosi siyacela siyuzala siphuma phakathi komndeni lapho khona abafowabo babulala umfowabo ngoba befuna ukungena amakhosikazi bebangiyikhwama bangimasimbi bebengukuthi bafanele lotshole kubo kubanga yonke into eyize emhlabeni abantu bebelwa ngokhokholo nona sibacela into esele labone emndenini abone ezweni uma wona ezweni wenza umndeni wakini ukuthi unyanyeke eminye imndenini ixoshele mina ukuthi ngiyahlupha ezweni sibacela into ethelele ezweni abone amakhosi abekomveli nxa ngahlonishwa njengoba namhlanje sisafuna ukwahlonipha sifuna ukuhlonipha amakhansela ikhansela nami ngingaba ikhansela yomshaka utoyitoyi ingafanile asawafuna amakhosi ngiyaxolisa mfundisi umshado ngicela ukulinganisa ngoba unqwele njalo asawafuna amakhosi kungcono kuze kube umfundisi engimfunayo uyeka amakhosi amise ngokumthetho ezulwini yazini awuvume amanye vele khona amise ezulwini yathi inkosi imthuma mfundi imthumayeli sengiphetha sinawe lapha ukukhulumikanisa nekhehla lalikhona ithi inkosi yamaNazaretha angcono amakhosi yakhubuza mfundisi umthumayeli angcono amakhosi ngoba wona afaka amajazi oyise baba ahlale zoyise baba uthi nina majiya nani kuzofika befundisi nina nifake amajazi akithi kahle kusho unyaza ngifaka amajazi akithi kahle uma sesibona nje ukuthi awusahambisani nathi siyakuyeka sikade ukuthi ngale wethuna sokukhumule yakithi nento inkosi asikhumule ngoba ifaka amajazi lawo asukela nabo mina khumula abona amakhosi abona umveli nqa ehlanu lezo yizo esiyibalula ezinye ziyovezwa yibo bese belilika manje sebeyivezile abantu bathi kukhona abahamba bezilile abangena emndenini khona abahamba bezenzakalisile bona bayibhubhisile bona abangena emndenini uthi ushembe noma bamema umndeni abahlangene abakwazi ukungena ngisho ekhaleni phefumula bahlangana nomndeni noma ngabageza ushembe kodwa bahlangana nomndeni mawulahlwa umndeni ulahlwa izulu lokuqala awuye izulu lashembe lesibili izulu lokuqala yikwenu
kukhona omakoti abafa kuqala basala abayeni balandela umyeni ngemuva wayesethiwa ngaleyo ukuthi nakazile umyeni wakhe akabe sakhunjula ukukhulula inzima uthi nabo sebembondelele njengoba bekhuluma nomntwana bambondelele empini njengalabo abangadlulile ethunini bambondelele bakhona abantu abanjalo abantu abacishwe emndenini balothiswa baphela abantu kuqala babenganqeki ukuthi ushembe langanqeki ukuthi liqaqe umuzi wendoda bese limali ngikhono kanje kuthathwe utshani lo ifule limbozwe ukuthi kokhele umlilo kade uphumayo kosha uhle kuze kube yiplastiki kube sakwazi ney'ngane abazukulu nayo yonke into kuhle kube yigama labo bantu kushembe kuhamba iminyaka bavuke ethuneni babevuka ethuneni bezongena phakathi komuzi umuzi uzoba njani ngiyabonga uNkulunkulu wasekuhleni angenele ey'nhlizweni zabantu angenele enthethelele abantu kodwa sitshela abantu babheke kuqala ngaphambi ukuthi umuntu athethe amacala la ekhale emphefumulo aqale athathe isinqumo esinqala muke waqala wathi uzonikela imindeni amanje asekhona nivumelane nozalo ukuthi make ushembe wabaqala abathatha bafaka ekhale emphefumulo uyaqala yabaphuthula ushembe khohlwa ukuthi sazomuka utshani emzini wawena khohlwa ngoba masebephuma la ngeke bavume ukongena emzini bayawubona ukuthi ugweyinsimbi kwelutshwana ababe besafuna ngoba sekungabantu basezulwini basebephuma la bona ababekhuluma ngama sebegeziwe bathethelele izona namacala baphuma sekungabantu basezulwini bengasafuni lutho ezithixo abafuna ngoba bafundisa ngomzini wabo hlukanisane utshela wona mfowethu abantu bathi ngomhlobo ungezi engathi uzenyangeni ukuthi hayi mina ngizokuthukeza abantu abashembe sengizobalanda usho wena usabeke iy'fundo nangu nangishonini lasifika khona bezolanda lasifika amasongo okuyena umshisi wempepho unesikole sakhe nayonkeyito basithola uhamba namanazareti two yena umalunga uyena usatibaba asikuhazi kokuphela basicele uNkulunkulu akhulule umndeni yakini lo muntu unesikole ukuthi ayisifuwo sami labanye ophuba uthi bona ingane babetona nabanikele lana ukuthi uNkulunkulu abathula ithixo awocabanga kabusha bathayisozohlela ngokumaluza khaba bafuna ukukhohlisa sithi uhamba nemndeni sebezazalita ingeke bavume hamba olakhe lezi thixo basayifuni sisalinde bona bahambe yasifika usethi ngicela ukubuza umthumo ekhaya izindaba abashembe impela into ekhulunywa la ekhaya emphefumulo yikho impela kodwa ngicela ukubuza manje ngoba khona inkomo ney'mbuzi kungesahlaba nembuzana nje abantu badle abakhona hawu eyabo nje bekwashile ifuyeni kuze kuse lakuwena ekhaya ukhule ufosa ukhalo labo wathangeza ngizawuxoxa nomndeni sibalindile asikwazi ukhuluma ngento esayizwa la abantu baphuma kwasukumisa kwazi sakhala inyembezi sayibhuquza basekhuluma indoda endala athi mina ngiyinkosi yakunesibongo lezingane ziyabheka shembeka zasithetele kugcwele iy'nsimbi izindlu zonke asika thina sabasezulwini thina sokusihamba nonyaka angeni uNkulunkulu akudayiqaphe umntwana nathi asifuni umntwana sasiyidaba saphuza utshwala zabantu basezulwini lezi ngane mayikhuluma usikhipha azifuna umshumayeli bathatha utshwala bangamnikeza babo babuchithe emgwaqeni bese befuna umshumayeli ozohlambulula icele ithina esomtshela uma sesihlambulula icele baze bahamba ngo-1 ekuseni sithathe lesiqindile esihleni lozindabelele kelisali lasukuma lithetha likhulume esalwazi lesidala ababehamba nazo nabo abazi abesilethela lesalwazi kanti bangangaqhinga nje uzokhuluma kusona bahlambulule enhlabathini inemikhuba eminingi eyenzayo emihle nemibi amen umuntu kakazazi yena futhi abantu masebeqala ukuqala umsebenzi wokuthi bazogeza imindeni ushembe phela uyayilanda mfundiswa kini ulanda nalabo abangazange banakwe khona abantu abanganakwanga mfundisi kaNkulunkulu kukhona umjadi basemandulo abangazange bangcwatshwa futhi abangazange bayakhe imizi ngoba babehlala konkosi babebuthwa kwathiwa bomizi into yayizona imizi kade ingekho kade kuhlala konkosi indoda ikhalele konkosi bese isikele incoma phakathi esikoleni senkosi kuthi wena hlala la nesithembu zakho hlala ney'ngane zakho ngoba kwakuyinkolo yabo ukuthi amabutho abeseduze kwakhanjele phakathi nenkosi izingelelo inkosi ingafuni ukusala yayo fanele ihlale amabutho
bafa bafela khona lapho. Ingakho-ke umbuzo kuthiwa masibuyele emakhaya sibocela amakhosi siwakhele ukuthi awenze ikhale emphefumulo. Bathwele kanzima amakhosi ngoba zonke ley'bongo zabantu ababefe ey'mpini mabevuka bafundile imikhono bathi zasijike wenkosi safa. Afika ubhuqa uqede inyama umuzwa wenkosi. Imali ibize amakhosi mhlawumbe seyilawa anoshembe imbize eminingi uthola ukuthi inkosi endawo kuthiwa ihlendapha esitolo nabafana dayisa ifuthi isiqala kodwa inkosi uphuphile umuzi yini ilamabutho lawo y'bongo zonke awuqeda umsinya athi zasijike wenkosi. Amakhosi ayafunakala singayeki ukuwatshela mayibonge inkosi. Uma-ke usuqale lolu hambo azi ukuthi uzokuma kancane emsebenzini ofuna ukuyenza. Ngibone isikhathi ngabe ngiyachaza ukuthi izathu zokuthi yindaba manje abantu sebefuna kubhala angiyeka ngiyeka ngithi hayi makusho indlu yamandla kulungile nina namandla ashisa ngizohlala kuze muze. Makusho indlu yamandla okuyibona abantu abayinzala abantu engibazwelayo ngichaze bantwana benkosi ngizochaza lokho nje kuphela ukuthi kungani kuthiwa sime ukuqhubeka nemicimbi uma imindeni singeniswe ekhaya emphefumulo. Silinde uNkulunkulu wethu. Ingani uNkulunkulu wethu uzosiza thina unyazi bezulu ngoba okhokho bethu nokhokho bokhokho bethu abazange babanake labo okhokho beyizukulwane zamashumi amahlanu 50 abokuqala abafa abanganaki abangazishimizi ngoba bafela konkosi. Sabalekisa kwazi nendodana yakhula nendodana yaganwa khona ebalekeni uhambe neziphi yaganwa yathatha yokuthula konkosi kuthiwa naye endlele emuthweni yasala ingane kwasuka izimpi yafa leyo ndoda wabaleka ugogo nengane kwaze kwafika uNkulunkulu ayidambisa izimpi. Base beqala abanumzane bazinza manje base beqala ukuyela manje baphuma konkosi bazaphela base beqala imizi labayeke abasakudluka ngoba lengane zazilutho ngabo lezi eqalwini abakithi nabakini iy'bongo lezi baseqamba imizi. Eminye yaqanjwa ngenhlamba, eminye yaqanjwa ngamanyala, eminye imizi yaqala ngokubhuqa, eminye yaqanjwa ngokukhishwa khona ababekhishwa ekhaya bese bethiwa igama bese ney'bongo zadabuka khona lapho iy'bongo ey'tshelile mhlawumbe kuphangwe unkosikazi wakithi aphangwa abakamtshatu asale sethula sizala iy'ngane zakamtshatu inqwaba enganganti nomuntu wegane kamajile kuphuma iy'ngane zibizwe ngesibongo somphangi. Khona abantu abaney'bongo makulandela umlando ukhobokazi wasendulo wahamba akayena unkosikazi walapha kodwa kuyaphileka kuhambe kodwa bese kuyaqubuka umsizi. Zonke lezi zinto uShembe wayilungisa ekhaya emphefumulo mayibonge inkosi. Amen. Uthi uShembe asiyithukuma kancane ngoba mase nibangenisile kulungiswa zona lezi zinto ey'njalo kuze kufika isikhathi uNkulunkulu abakhulule phela bese beyekhaya bazoza nalabo khokho benifuna benzela imicimbi nalabo benifuna benzela iy'hlangu lokho kukazi benifuna benzela iy'dwangu bazoze sekuza nalabo kuqala. Ningathi bela ekhaya emphefumulo hayi sengicela ukwenzela ingane umhlonyana. Lezi ay'ngane ezafa emandulo zozenzelwa bawumhlonyana ezafa zafela ey'ngaleni zonini zabenzelwa lokho zakhubula endulo seyikhulile izizalwazi nalabo basemhlabeni phambi kwaNkulunkulu bayasiziba sababulala nalapha bangazelwe ngalutho. Hayi kwenzela umemule ingane yenzele umemule ingane kuphinde emendweni ubheke yonke into kanti nasi isililo futhi le moke wabona uNkulunkulu ivuka kakhulu intuthu enhlabathini ngoba bathi wena usuphambi kweqiniso mayibonge inkosi. Amen. Wena uShembe uyiqiniso akena umuntu uyanendaba uyiqiniso. Amen. Libe sobala libe sobala ngeke kuvume uShembe ngathi ngoba nangisakudabukela bese kuthiwa uyihlangazana nobona bese kuthiwa ilungelo wakho kabahani umthetho womsile uShembe uthe intombi yokhula iyobusiswa ngokukhula ubusiswe ngokugana nenzalo umzimba wakhe yabusiswa isikhulile yakhala. Namhlanje kuphambene uma bethu abakhulu basazalela emakhaya abagani busekile lokho uShembe ufuna uzoguqula lezo zimo ey'njalo ngoba idala yileya ntuthu abantu bokuqala abafa emandulo mayibonge inkosi. Kuthiwa-ke asime ukwenza imicimbi uma imindeni isela ekhaya emphefumulo ngoba uNkulunkulu asimlinde phela. Sisho la nto akasiza sikhophele umndeni ayigeze futhi siphume emva kwakhe uzothula phela uNkulunkulu besiyaka nathi emndeni. Yiye kuphela into engeke ikwazi ukuvimbeka
uma abakamthathu sebedla iy'nkomo zakamthetho bengakezi abakamthathu uzofaka ukubuka iy'mbuzi ungenisa umndeni bathi bangenisa umndeni kanti abakamthetho sebeqedile ilokole sebefuna khuphuka udwele into esefanele enziwa abakamthathu ukuthi bazokhuleka ekhaya emphefumulo bazobika khona ngithi abafike ngeliso nangazi bafike ezophuma intombazana kosani phela ngizobikela onkulunkulu bakithi ngoba sebekhona hhayi gogo belingani lezo sengizobikela bokuqala ukuthi cha sesakhe iy'nkomo singakemlethi ekhaya emphefumulo siletha nesezidle iy'nkomo zabantu manje lesi sibongo phela asihlangene nathi asihlangene namacaleni sesiceleni sicelele unkulunkulu anikhiphele kukhishwe ithimba ezongamela lo mcimbi ekhaya izobuye libuye njengasesibhedlela umuntu uyakhishwa nge-pass out ayongamela umcimbi ekhaya kuyabuyele mayibonge Nkosi phela ushembe uthambile uyakwazi ukuvumela isimo uzobakhipha unkulunkulu bakhona babe nganawo amacala asindayo bahambe ongamela lo mcimbi ekhaya babuye bazoqedela base bekhishwa ngokusemthethweni mayibonge Nkosi uma bathi asiyeke bathi asingayeki sawuvuma ukuthi amen ngisho ngoba phela ingikhala kuqala ukuthi asifuna ukwenzela ingane kanyoniphi edeni bathi umajiya kama beyokuthi umajiya manje ukangani phela ngala mabhedeni sekwahlatshwa iy'mbuzi phela sekukhohlisa ubaba ikhekhe ngala lika-3,000 bese kuthiwa mabasale sesenza nembeleko yomntwana konke nje kuphambene imbeleko yayenzelwa ingane imbeleko enecala nangu umfana omncane ethi baby shower yonke imikhuba bahleka ngaleyo ukuthi basehezo kwesibona bajeke bezomnumzane ingane yakhe seziyithathe zayihlanisa nosikhotheni sifuna enza i-baby shower ihleliza ngakwazi namakhethe esifokweni ingane yathi manje bezanithola umsebenzi mane yenza into ebhedayo egcekeni uthi akhuluma athi mayi baba child abuse leyo nzayo ingane ufuna lokhu ihlobo umakhelwane fanele ubona ngathi siyasebenza ingane kwenziwa amahlazi egcekeni uthulu indoda uzothi ingane ngitshayitoyitoyi idlozi liyahlekana asizogeza phela khona nizoqinisa iy'ngane zakho sezikelungile ekhaya mayibonge Nkosi manje-ke kusuke kubalekelwa lokho uma kuzoba nomshado kuyaza kuzobikwa unkulunkulu ekhala emphefumulo abaseqoqa umndeni awubikele unkulunkulu kucele kuthandaza kucele bezohamba nesibusise nokubeka nomsebenzi noma kushonile uma kushoniwe kuyaziwa khona iy'mbuzi ey'khishwayo kodwa akufike esigabeni sokuthi bayakhululwa abantwana iy'dwele bese nyama ngoba phela sekukhulula ingane ayakwazi ubunzima ingakho kuyashesha iqala kwengane ngoba ingane ayikwazi ukuyodlala ingane bese kusala-ke abantwana laba sebeganile nomzane bese beyaziwa bese nilindele abantu ungagcini seniyamkhuphula nenza isitwaba sakhe nenza ukuthi labo benzela iy'twaba okhokhokazi abafe emandulo ngiyabuza phela madoda ihlangu benzele okhokho labo bafe bempini inkolo yaba uthantala eswini ngiyaxolisa ngicela Inkosi kuze sizulayo amen umfundisi manje umachiya seqedile uthi umfundisi angikhululeke mina ngizolalela ilizwi kamfundisi siyabonga uNkulunkulu wakithi ekuhleni mama Nazaretha siyacela uNkulunkulu wakithi ekuhleni mama Nazaretha asivumele sibe la amen sicela ukubonga umsebenzi kaNkulunkulu ngesihlabelelo sekhulu namashumi amahlanu nesithupha 156 emva kwazo abafundisi bazosicelela isibusiso uNkulunkulu ngicela umshumayelo nezwi oluvulelekile asihole ngesihlabelelo 156 Lane